Malak en Yambia Kamal ka Nur online TV channel and the Manduni Chan Kwasnyak. Ta karany magoro and wabakwen ka yakel gwa sa me kimba ladye Raja me ewarga misha gor ene tin chalke relief organization for South Sudan. A relief organization for South Sudan organization and an entup ka kwen the wike South Sudan kenitin kon tin chaju jo kor kenit kon in tekarik. Amen ban kule nywa gwa sa me kel war gada na chikana gor and go nene der wagane dialren kon tin cha displays a kore da na chitwo de ne jognene ano de yen careful along ka kwanten kontinun ka kuma Uganda kana kuma South Sudan ala UPDF kana SSPDF ken kuma dangra wati ko shigren madano bi kan kon be konak gore jen wo de widun der de chunka o kwanen konen top kan ka chika kwante ka PowerPoint ka quantity radiant kerik men biya kula ngaka jen wo radiant kerik warga jen mo gwado menen jen me gwado menen biya ngaje wonena ka gwade dan me ci kolce to ci Ugandan ci kan wari kan kan kare ne al shumanta mu da nakan ka wankan gat ke ma kolmen chal ke insidiare nyok wankan dul nakan ware lora bang ne tu ngwan long ti ci luti anaka kuma Uganda kana kuma kirma yadi mugu yana me na me ramshi yana ka be yelwa ka kwan yana guje no kwana modera kwan mugwa mede chom mede tegude jakan ci ade ngaje no dere de tekriek so jo me chaje kula lat kanitin content chal ke relief organization for South Sudan chikan la wona na kanin ngaje je gwan wo kwana shanu kuma Uganda shi kwan mugwa ajeno tiede rodun ko shi aje bicham ki shi aje beje ko ne ti chicken tek dun chicken no ala do belet kana do mi by a person ke je ki by na ke je kan organization to tone tin to pin kem yadi kan kuma Uganda chikemeshi angaje no chicken dier ko kon ni kon la nuare anta mo gore je ban wo ban tin kon let kan ka ba ban ka ngaj ala move ni kien ketin kon let kan ka de yan dia la careful jo me cha je nung ye netin kon tele je spele mayo la relief organization kon let ka kel ko chicken ngaje gwa en wo kan quantity me dan cha ga contest kan numali border jene kai Uganda kana South Sudan wadala kwan la kanang re wika South Sudan kaje me cha kwan cha ka taske nyam ko kor jongte kon ke kor pente kon paiwe chwa torbiel chu ko badak te tianga kwan ke to nyam chwa ko lo jok chwa lo ke Uganda kan kwana to cha ji no chicken fit ke chikaron ko de ka cham ramaran na mo me cha lat ne ko gwaze dan kan kwan ti tama kan kwana kona sha kul non kare nyale te kan taske kare leka ko kon wa lo jok ni mli chwa ko lo ke Uganda nyok ntema kan cha kul non kare nyale re nyale di da na shi bere we kan nasir ke wolang wona ka lungu shugni ke gwada mi kelo wa kwana to ko kwanti chiro di ti expired ke che gwadin te tok kwa ile bi miet ke ti jek ti chodien lot ngaje je gwano gwantar che jibe men moj mo gwa che men ko gre te ko do ngaje no gwantar bo gor jen wo be jinak be je bad especially manen nat ke manen wertin konen kwa gat kwa la dabla gan wer ken te konen la target long manen nat ko ken konen dab na ba ka yin na ko ken chicken bila dab ka gata shit ka kon na mo mala latke kum bala ja latke ke tactic mi chigan ya leka jira mo mi shi ngaje gwa en wona mere gore no bi ngach anjo me gore jeno de rander jida dara palpin ko re ka kondia yene de kon chuch tere kon yal jaten be yelok tam de na pur ke je shangme shika dor kon jigana kanone de rander mo ka gwaram der pur ke der te ka kem men mi chi pincho gwa lo chi mal chi ben ko temen wo gore wi gwa kwan wi ga nasir wi ko langa kujima nantre kwan ne de te ke ne active along kan ji Uganda kana gore no gwanterian bi kana dil na ke bi kana yar no chika na gore no bi kana palora ban ko la mo kene ke yo yelara kel awa rami mo neg na che ja gore no be gwanter me cha pe ke je no be je palwe bang la ja nege ko ba yog ba ko lore ke ji Uganda pe ke ne ke akume South Sudan so ngada je na mene chwa je gwi lora bang and message mutop kone jaga je ne kon ko la organization relief organization kadung South Sudan chikala no natin kon tin displaced people ke displaced person akacha jako big mit ka kan kwane jere to yin jodana go de nyoy kel ya tagamal nyaga ni ko ken